I pozdrav svima ljudi, evo danas radimo otvaranje. Oprostite, sad nam se malo zeznuo. Zato imamo to malo. Hoće biti epic? Ne, neće. Ili kupiti ovo. Sada idemo na... Ne, idi se kupiti. Sada ću kupiti Skeleton Army. Evo ga. Mi sad idemo na drugi account. I vidimo se tamo. I on nas na drugom accountu. I krećemo. Ovo je Leov drugi account. Ok, ništa. Dobar sam Spear Gobline. Unlocko si. Već 2 kartice unlockovane. Hvala Bogu. I Giant. to Giant na level 2. To mi je trebalo. Ajmo, nadamo se Epic. Epic. Ja ne mogu dobiti Legendary, evo. Ajmo Golden Chest. Dobit ćeš Epic. Epic. Bam! Nije. E! Dobro, Goblin. Ajmo sad Epic. Idemo za Epic. 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 I sad idemo na idući account. I evo nas na trećem accountu. Treća sreća, idemo ljudi. Daleki Epic ili Legendary. Ne! Fuck. Idemo sad Epic. Sad. Ne. Makar smo da... Ne! Oprostite, nisam više poredao. Ok, to! O, Goblin, prvi Epic. I to na... I to na accountu koji je Arena 1. Ovo. To ćemo sad... Da, to sam džemovat, zato što... Nisam mi trebao džemovat. Ovo Ne ništa vredi posebno. džemovat. I Neki Ne, režem. Fuck. A dobro. Mogu dići. I sad idemo na Na zadnji account, moj najbolji account. Da. I pom, evo ga. Najbolji čest. Najvažniji čest ovoga. Da, ovo jebi ga nismo mogli. Nećemo uopće. Evo ga, sila čest. Opa! Rare box. Rare, nisam očekivao rare. Sad ćemo pozdraviti u klanu, prosto što nismo u to ne... Da, pojena za Marka Buluta, za Mata Bulića i za Luku Bulića. Ima ih previše Bulića. Da. Sve što oni? Opa! Bez problema. To. Crown chest, ljudi! Nadamo se sad Epic tu. Možda Legendary, ne. Ništa. Idemo sad. Ljudi, pa sad ćemo to. Ne vrijedi to, ne vrijedi. I, ljudi! Najjači čest. 3, 2, 1. Malo sam prejela. Opa! 500 golda. Ajde idemo. Epic da Epic. Ljudi! Odmah. Opa! To! To! Možda legendarna! Ljudi! To! Parki! Ljudi moji, a iako ga već imamo, ali... Evo, Parkonja! Napiši stranu. Napiši pozdrav i snimamo. Napiši dobio legendarnu Magicu. ljudi moji. Gdje da vidim vidjeti kakve bi bile statice, daj. Gdje da vidim to mi. Kakve bi bile statice. I još malo se pripremite za klanče. I od mene i od Lea. 2 klan česta možda neće svaki biti. Ajde, upgrade ga. Ne mogu da... Isuse Bože. Vidite mrcinu. Vidite mrcinu. I to 250 ovih... onih experience pointa
Dobili smo i klon. Da, klon, možda napravim Još puškaru. malo... A to nećemo to. Goblin. A htio sam dobiti... Je to Goblin Game? Da, htio sam dobiti Grave. Da, to u sljedećem otvaranju ćemo prva dobiti. Ili log možda. Ako treba potruditi... Ova princeza je... što možeš da Kevin ne dobije ništa u Super Magicu? Pa dobit će. A ja dobijem... Ok, ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz. Poz!